Dobro jutro ljudi, Dragan Kaluđerović, Igalo. Veliki pozdrav za ljude u Beogradu i u Srbiji, naročito za suprugu Mariju Mirković i sina Đorđa Kaluđerovića. Evo nastavljam dalje priču o aerozagađenju, katastrofalnom aerozagađenju u Beogradu. Ja se trenutno nalazim u Igalu. Koliko je sada sati da vidimo? 6:20. 6:20, ljudi su lagano posle policijskog časa počeli da izlaze. Pogledajte, zaista je prelepo. Kad smo bili u vojsci pevali smo pesmu Plavo nebo, plavi brod, najbolji je drugi vod, to je to. I sinoć sam snimio jedan poprilično onako težak video o aerozagađenju u Beogradu. Marija i Đorđe, nadam se da imate prečišćivače vazduha kao i vi ostali stanovnici Beograda. I sada čekam novine da izađu. Znači u Igalu treba u 9 ujutru dolaze beogradske novine da vidimo da li će o tome da se piše. Znači, kao mali smo, moram još jednom ovo da vam pokažem, ovdje je Titova vila inače bila. Ovo je zaista prelepo. Ja se inače derem ovdje se sve čuje, ali tišina je. Znači, plavo nebo, plavi brod, najbolji je drugi vod. Ajmo mi da vidimo od juče novine u Blicu. Da li se išta piše o aerozagađenju? Ovo sam vam juče ostao dužan. Ja zaista neću ulaziti u sadržaj, niti imam ništa protiv jednih novina. Znači, nema ništa aerozagađenje. Ovo su neke demonstracije, antivakcinaši, ravnozemljaši, desničarske grupe i pokret na jednom mestu, znači ništa o zagađenju. Ponavljam, sinoć je bilo veoma loše, ekstremno, nije ekstremno, ali recimo na gornjoj granici, recimo da je bilo jako loše zagađenje, jako veliko zagađenje. Počeo sam da mucam, ne znam kako da definišem to, ali dobro. Ajmo dalje. Ovo nije. Ovo nije. Znači, zaista ne ulazimo koje novine o čemu pričaju. Nas zainteresuje samo poguban uticaj aerozagađenja na zdravlje ljudi i masovno zataškavanje. Zašto kažem masovno? Pa evo, da li ovdje piše nešto? Kupit ću Politiku, Večernje novosti, Danas, Blic, to je to što može da se kupi i vidjet ćete YouTube-u snimak od sinoć gde se Srbija nalazi kao najviše zagađena zemlja u Evropi sinoć aerozagađenjem. Deca stradaju, naravno. Eto, to je to, ovdje malo duva vetar. 6 sati ujutru je, ups. Treba neku bolju opremu da kupim izgleda, oprosti. Velja ne valja, dobro. Znači, ništa o zagađenju. Još jednom ponavljam. Ovo je, boga mi, zgodna priča. Još jednom ponavljam, po podacima Svetske zdravstvene organizacije, World Health Organization, 6 do 7 hiljada ljudi godišnje u Srbiji umire od zagađenja direktno, a siguran sam, a naći ću te podatke, desetine hiljada je oštećeno u smislu pluća, deca su najviše ugrožena i tako dalje. Juče sam imao ostale novine, ovo je Blic od juče, a uskoro vam čekamo 9 sati da snimim sledeći video gde ćete vidjeti da o aerozagađenju nema ništa u novinama. I još jednom, sinoć sam snimio YouTube video, pa ćete da vidite kamere, kako to izgleda, sve to na mom YouTube kanalu, Dragan Kaluđerović. Veliki pozdrav za suprugu Mariju Mirković i sina Đorđa Kaluđerovića. Hvala.